Pozdrav ljudi, ja sam Maki Pop. Ljudi, danas igramo Hunger Games. Idemo da kirišamo na čak. Malo dosadno bi bilo, nisam znao šta da snimim, pa ide Hunger. Snimat ćemo i mini igre, test mini igru, do battle, da pravimo nešto, da se zabavamo, preživljavanje i još neke mape i tako. I ljudi, krećemo za menu. Ja se ovdje stvaram, ne znam da radim. Da pobedim u ovom Hunger Gamesu. Creeper. Pogledajte modelo moje. Evo ga Creeper. Ima li neki? Nema. Ok, da križamo. Ne znam koliko počinje. Oko 20 sekundi. Možda i sad. Idemo da kidišimo. 5, 4, 3, 2, 1. Kidiši, radiši. Si uzeo mač. Bežanio. Če da obučem model. Tu je. Imam bar mač. Ne smijem da kvaramo, malo bežim. Nemam ništa. Slabo. Šta li ovamo ima? Ok, ima nešto. Broj. Idemo da ih kidišmo, da ih pocrpamo. To me prati neko. Moram brže da počastim. Opa, eno ga česta. Idemo da kidišmo, samo da mi neko ne dođe. Ništa nisam dođe. Slabo. Samo to. Idem da vidim da li vamo nešto. Kiriši. Šta je bro? Ništa. Ok, sad ću da idem ovdje u kvar. To je dobre. Tako, Miško. Ide, Miško. Opazi. Ovdje neki parkour. Idemo da kirišimo. Kad će da se refilaju čest? Oooo, brate. Nadam se da niko neće da dođe. Da li pa nešto? Ne znam, idemo da vidimo.
ovdje mislim da je neki parkour. Okej, gdje sad idem? Daj. Gdje da idem? Čekaj. Stone. Ma, stone. Okej, evo ga čest stavim. Gdje sam pao? Okej, neću ovdje da se zavlači da ripne. Čujem za koliko kreće. Za 5 minuta divlja da čekam da se bila čest. Nisam skočio. Eno ga neki lik. Što idem ja vam? Idem ja vam da držim. Koliko nas ima. Ajde, brži, rivatnik. Moram negdje da se uštekam. Gdje su vrata? Opa. Gdje mi mogu ovdje da se uštekam, bare. Gdje da kidišem ja, ovdje će dođe velik. Da se vratim. Da vidim šta je tamo. Idem samo ovo proklete staviti. Eno ga chest. Cool. Mogu lagano da se može otvoriti. Nikakav dobar prsluk. Sam mi fali bolji prsluk. Gdje da kiša bijela. Za jedan meč. Pa sad. Ovdje da stopiram bit. Ljudi, kreće da bađaš. Da to shiftaš više. Ajde dođi kad ću čuti. Čekaj bol. Moram da javim. Ajde, oporavi se. Čekaj, ljudi, brate, nema se. Ajde. Pa sam ga. A mogu da igram? Bre.
Dođi ko čiču, bre. Ne. Jao, ljudi, prso sam. Ljudi, to bi bilo to što se tiče ove epizode i vidimo se vrlo uskoro. Ćao! Poz!